Assalamu alaikum hurmatlı YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Kadamjay жаңалыктар YouTube kanalının kattalıqçıları. Amansızlarбы? Bugün men Kızılkaya şahridamын. Kızılkayadагы бүгүnkү баалар жана бүгүnkү Орус базарды сиздер менен тааныштырайын деп чечтим. Жайма базарды. Демек көңүл буруңуздар. Мындан кийинки көрсөтүүбүздө ошол мен азыр бул Кызылкаяга келгендин себеби ошол Өрнөктөгү 85-теги Аксакал Каратаев Шамши Аванын үйүн таап, ошо менен барлашып, уулу Үмүтбек тууралуу толук маалымат алайын деп чечтим. Эми Жайма базарга көңүл буруңуздар. Güllerden arkanday gül suyucular için tübekler varken idişler. Kiyim keçeler, jaş balдар için azırkı uyga kiyүүчү balдар oynap жүргөнгө öte жан сонун кийимдер varken halatlar kızlar için, balдар için. Атайын ушул азыркы кийгенге өтө ыңгайлуу. Бул жерде мынакей жаады чыгыптыр. Печкелери чыгыптыр. Ава, печкенин аркы канча печке? Печке кимде? Аксакал, печке канча ава? 5,5 миң экен ушул печкелер. Үй тиричиликке керектүү бардык буюмдар бар экен. Берекесин берсин абадан канча? 20 сомдон экен. Заказга 18 сомдон жабышат экен. Көп жерде 25тен, бул абымда 20дан экен, жакшы экен. Bereketsin versin. Kışkı kurtkalar, жылууланган шымдар, начосту. Мына кыздарга дагы ушундай бир жакшы кийимдер бар экен. Kurtkalar, jempiрлер, пуховый жемпирлер бар экен мынакей. Это сонун. İşte şapkeler kançadan iyice? Şapkeler iyice. 350'den iken nasıl şapkeler? Kurtkalar kança buna? Kızıl kurtkalar. Aha. 2000 somdan iken pekindiler. Bul жерде атайын издеп келсеңиздер болот. Бул жерде биздин мына досубуз Володя ар кайсы базарларга барып, ушундай эң керектүү товарларды сатышат. Мынакей жылуулап, тизеңиздер ооруса мындай жылуу бар экен, бели ооруганга жакшы мына жылуу көйнөктөр өтө сонун качественный товарларды алып келишет. Курткалар дагы бар экен. Охотага резинка өтүктөр. Здорово. Досым кандай, жакшыбы? Ден соолуктар.
Стрелка вот этой собачья сколько? 180 сом. 180 сомнан. Жақсы. Ötük qancha ötük? Ötük. 1800 somuna kecha bir özdevatdı da. Kızılkaya bazarida, Cuma günü Halmiyan bazarida da soda qilishadi. Yaxshisiz. Ichi anar qancha bo'ldi? 60 dan anar ekan. Qayerdan nari? Quva nari. Quva. O'ta ataqli Quvada bor-da nari. Yaxshi. Xurmalarchi? 40 dan yaxshi. Yaxshi rahmat. Qadamjoy жаңылыктары. Qadamjoy жаңылыктары. Manaki жылуу камзирлер. Начосту shimdar. Qanchadan bo'ldi shimdar? Kimga? Ota so'rning kurtkalari ekan. Sodalashgan sünnet bo'ladi. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshisiz? Kalishlar qanchadan bo'ldi kalishlar? 500 dan. O arzon bo'lib turku. Murdaga qaraganda az emas. 20 so'mga nazarga tushdi. Yaxshi-da. Buni gelveylarchi? 300, 280, 350 ras. Arzon qilib berasiz. Rahmat. 5 so'm nar bersiz bo'lsa. Yaxshi-da. O'ris bozor bu yoqmi? O'ris bozor. Ya buncha bo'ladi ya o'rta. Naka biz hozir O'ris bozoriga kirdik. Bu nachostu shimdar qancha ekan? 350 so'mdan. 150 mi? 350. Ha, 350 optim ha. Жаңылышып алдым да. 350 so'mdan optim. 350 so'mdan qishqan nachostu. Naka kuz bo'lib gullar chiqibdir. Gullardan hozir abar egib qo'ysangizdar, erta berdan sizlarning uyingizda shunday gullar chiqadi. Naka O'ris bozoriga kirdik. O'ris bozorida ko'rsatishdan maqsad bu yerda o'ta qiziqdi, uyga kerakdi, o'sha uydan olib chiqqan eng kerakli buyumlar bo'ladi. O'shandan shuni boshladik. Mast qanchadan bo'ldi va? Buna 800 dan ha. Bunalari bor. İçi cün ekan ha? Qancha de? Bular 3000 dan 2800. Qo'ydin cünübe? Hı. 2800. 3000 dan da 2800 beretken. Bunalar 4000 dan. Çoğraqtar ekan ha? Bayağı. Amerikan emaslar jahildarizga. Bunalari ko'jalar. Chisti ko'ja ekan ha? Aha. Bular 1,5 ming. 1,5 ming so'mdan uyga olish. Bunalari Amerikanı 1200 dan. Bundan qancha dedingiz ko'jani? 1,5 ming. 1,5 ming so'm. Biraz ile farq qiladi ekan ha? Ha, yaxshi, yaxshi. Filaklar qancha bo'ldi va? Eja? 40 mingga qo'lga teyishi. 40 kilolik. 40 ta. 20 taligi 2 ming. 2 mingdan ekan. Flax deganlar bunaki 40 litrga 3 ming ekan, 20 litrliklari 2 ming so'mdan ekan. Olingizlar. Bunga uyingizlarga ten olsangizlar bo'ladi.
Kadamjay жаңылыктары izleyin. Kadamjay жаңылыктары. Bu жерде ең сонун буюмдар бар. Өзүңүздөргө керектүү запчасттарды тапсаңыздар болот. Күлүш дейсизби, запчаст дейсизби, мынакей мен секин шашпай көрсөтөйүн. Мына капкандар ham бар экен даже. Капканбы? Яшыкка качып кетти. Чакырың. Сиңдим дең. Вот эта духовка рабочая, да? Да, канча деп атасыз? 3,5 мың сом екен. Аленушка, это самая лучшая вот эта духовка. Там 3 функции. 3 функции. Вот так горят, потом выключаешь верхний, горит нижний. И наоборот. 3 функции там. 3,5 мың уступка будет, да, немножко? Хорошо, мына духовканы алсаңыздар болот экен. Өтө качествосы жакшы. Алена деген жаруу шкаф, электро жарышный шкаф. 3 функцияда иштейт экен. Вот ностальгия Советтер Союзунун мектеп формасы. Ана кожаный камзыр канча кожаный? 500 сом. Жакшы экен. Kança uşa? Ана секатор. Секатор алыстан туруп дарактарды кыйганы. Мынакей колдо жасалган үйдө чай ичкенге стол 1800 жазып коюптур. Шкафтар. Шкаф демде жаш балдардын өрмөлөгөн балдарды салып койгон манеж. Газ плитаңыз канча же? 5,5 мың. Немеси менен? Комплектпи? Газы менен. Комплект 5,5 мың. Ками болот бир аз. Насип кылса, жакшы торговать эткенге. Бу телефон рабочий же өзүңүздүкү? Сатылабы? Кайсы телефон? Кандай деген телефон? Хренова знает деген телефон екен. $450 сом екен, билим биширган. Кашыктар, Советтер Союзунун. Мынакей банка иштетишти билгендерге, банка суу өткөндөргө. Кадамжай жаңылыктары YouTube каналы. 2000 сом. Вот мына пальто отличный. Канча дейсиз? Меховый пальто, 1000 сом. Караңыздар, арзан, өтө жакшы экен. Мынакей кызыккандарга сергилер.
Бул неме канча колонка? 2,5 миң сом колонка. Жасалган экен, а? Машинанын картинкалары жакшы экен. Дорожный сумкачы өзүңүздөркүбү? Наш, өзүңүздөркү. Мынакей үөлүктөр, такталар. Кадам жай жаңылыктары. Издегиле. Дүйжектер канча, дүйжектер? Нет, не снимаем, товар только снимаем. Дүйжек сколько вот это? Агрегат. Оба, да? Нет, каждый, да? Каждый, да. По 1500. 1,5 миң сомнан мотор экен. Там паспорт есть, все. Уступка будет. Движок для наждаков. Кайсы дедиңиз? Сайрам мебель деген. Ишбайрам мебелдин фирмасынын жаңы ачылган. Ошол үөлүктөрдү жасашат экен. Аш такталарды, нан такталарды, үөлүктөрдү, мынакей столду. Стол кичинеси канча? 500 сом. Кичинеси чоңучу, чоңурагы. 700 сом. 700 сом. Мынакей муну жакшы ыптыр, кафелерге аса болот экен. Канча дейсиз уну? Булар 1700. 1700 сомнан. Оптумга арзанбы? Арзан. Канча бир 20 штук болсо канчага бересиздер? Же 30-50 штук болсо кафелерге? 1400'den. 1400'den кылып беришет экен. Табуретки бар 500 сом. Үйгө табуреткалар 500 сомдон экен, мынакей кичинелери. Антиквар буюмдар, мынакей. Мынакей сварочный, сварканы, сварочный неме деп коет? Афганка. Мынакей антиквар дегени мунунда илгери ушундай үтүктөр болгон. Азыр современный болуп кетти. Ичиге чокту салып туруп, көмүр чогуну. Анан иштетишкен. Мынакей телефон, бул телефондордун түрлөрү бар экен. Мынакей сааттар, Советтер Союзунун сааттары. Она эң чекедеги канча? Эң чоңу? Саат. 500 сом. Завод кыса иштейт да, завод кыса. Күмүш кашыктар мынакей. Бизден кадам жай жаңылыктары. Mınakey tarihi buyumlar eкен. Tavarlar da. Buna bizden sizden mi? Ana Gladilin Toska. Бұл жағы мен стороныға чиіп кететкен. Мынакей богемский стеклолар илгери. Termos işteybi termos. Kançadan deysiz? Mınakey 200-300'den termoslar eken. Даже bu Sovetskiy Soyuz bolsa gerek. Eң прошлый. Это son. Mınakey obuvtar da бар eкен. Şiveyni maşina kança deysiz? 2,5 ming. Mınakey şiveyni maşina suraganlar bolsa 2,5 ming. Muna kurtka soğunun eken kança je kurtka? 500'gө берет экен мына шу куртканы ким алса. Азыр демисиз оны, азыр. Көрдүм, ha. Пылесос канча же? 2000 kan var. Базар таныштырып, адамдарга. Кадам жайдан келдим.
Sözü, pечатный машина. Yarım ming. 3,5 ming so'm. Tarixiy buyum. Kolleksionerlar alsangizlar bo'ladi. Bularni ko'rsatishdan maqsad sizlarga. O, металлоискатель сколько? 5000. 5000 arzon ekan. Bunaqay temir izdegich. Ko'lga barsangizlar plyajda zuvuk chiqadi, alsangiz bayağı sepchka birdekeler topib olishingiz mumkin. Jo'jaqa ketayotgan. Вот это маленький лобзик qancha? Kichkina lobzik. Bunday ara deb atam. 150 so'm. Shtangi sirkul bor ekan. 350 so'm shtangen sirkul. YouTube'ga chiqarasiz. Qadamjoy жаңылыктары. Не, снимаю видео. Qadamjoy жаңылыктары. Qadamjoy, из Qadamjoy. Neki рабочий иштеп турган мощный Supra деген пылесос 3000 сом экен. Кеми бар экен. Адиол мынакей Союзда малдагы. Бул жерде бүт Советтер Союзунун үйдө колдонулган эң керектүү буюмдар чыгат. Ар кандай кытайский эмес, мына көйнөк өтө сонун экен. Көйнөк плаш. Идиштер, кастрюльдар, Кызылкаанын Орус базары деп койгон жерге келсеңиздер, шулардын бардыгы бар. Булардын качествосы азыркылардан көрө өтө жөн. Сонун мына мантык казандар бар экен. Канча манты каз? Мына 2000 ками бар, арзан да. Турбу, арзанбы базарга караганда? Мына неме мына кара турган? Тачылкабы? Не болду? Мындай салып койсо эле курчтабы? Канча сом? 400 берем деп. Азыр энди 200 берип коеюн деп атасыңбы? İşte olsa 200'e verip koyarsın da. Ol 200. Ağanı da mevzulu olat. Nake kastrül kançayca? Çoğun kastrüller. Betonlar, beton. 400 somdan görüyorsun ona betonlar arzandığını. Çaynekler bana, alüminyum çaynekler. Kanisterlerce? 600, 500. Çoğun 600, kiçigi 500 eken. Ana wafle pişirgança? 500. Nargisi keçini pişirgen 500, 600. Mana banyanızlarga kaçaday su yomkisi бар ekan. Kimde aslında peçkesi bulsa ona barıp koşup alsa bulat ekan. Kuchenный şkaf. Kuchnyanızlarga işletsеңizdер bulat ekan. Бұл жақтар киімдер екен. Сверлонun түрлері. Советтер Союзунун напильниктери. Мына чоң паялниктер канча ба? Çok pahalı. 650 сом, Союздук экен. Мына көрүң, мультитул, набор. Канчаны көп ключү бары? Чехолу бар. Ошол. 750. 750 сом экен. Аррасы, пычагы, открывашкасы, ключү, рашкасы бар экен. Өтө сонун буюм экен. 750 сом дейт.
Mınakey. Kol aral Sovetler Soyuzu'nun Druj Barası. Iki adamlık. Canı boyunca turatken. Ticaret ölüp olacak bolası bir. Hadi bermaysan odam Zavatskoydu. Strupsinalar. Mınakey akkumulyatorlardan nima deb qo'yadi? Zaryadchiga. Ha, Sovetlar Soyuzuna. Akkumulyatorda vastan aytganda akkumulyatorda bo'ladi-da oldin. Qancha deysiz o'shani? 2,5 so'm. Voy, arzon ekan. 2,5 mingga beradigan olar buni zaryadchikni. Обмоткасы медный. Obmotkasi medniy ekan. Qancha chiqaradi? 6, 12? 12, 6 chiqaradi. Ha. Sayız 24 ga ham chiqaradi deydi. Bugun sizlarga zapchastlarni ko'rsatdik. Yürüyelim havasıda görseler mi yok kanka? Qadamjoy жаңылыктары YouTube kanali. Ha. Buna dayar tachilka qancha? Dayar tachilka движок. 1,5. 1,5 mingga bunaqay uyingizlarga olib qo'ysangizdar bo'ladi. Dayar tachilka patroni bilan tosh tushadi, 32 lik anan bolgarkani toshi tushayotgan pichoq, arra qurchitsangizlar bo'ladi, o'tkirlasangizlar. Ol zaryadchik qancha? Zaryadchikmi? Transformatormi? 3000 zaryadchik. Yok. Transformator. O'sha ishi. Hurmatli ko'ruvchilar, hozir bunday Kirgiziya degan murtaqi Sovetlar Soyuzining bachaktorini olib turib insonlar ne qilishyapti? Bayog'i uylarga umuvalnik qilyapti. Bular nerjvekalar qanchadan ekan? Qanchadan? Mana bachaktor. Bachaktor qancha? Aytmadi, keyin narxini so'rab berasiz. Bunaki bunavi мясорубка deb o'ylashingizlar mumkin. Bu sokovujmalka, to'g'ri aytammi? Ha, sokovujmalka. Sokni uyda qo'lda o'zingizlarga kerak bo'lgan sokni chiqarib olgani. Мясорубкада ishlaydi, har qanday qurashtirib turib salsangizlar, bu yoqdan so'ga og'ib chiqadi. Dayar mashinalar, charxlar chiqib turib, bunaki hurmatli ko'ruvchilar, az narx so'rab beraman. Qanchadan bu mashinalar? Buna charxlar. 3000 so'mdan ekan, kelishsangizlar bo'ladi ekan bunaki. Kuchturog'i. Ten bor ekan bunaki. Perforator qancha? Perforator. Ava perforator qancha? Perforator. Preparator 4,000. 4000 so'm. Nake katta bor. O, bolgarka рабочийmi? Cho'ng bolgarka. Mahmundaga, cho'ng bolgarka. Son Bulgarka 3,000. 3000 so'm. İşleydi ha? İşleydi. Unavi charxlaringiz qancha? Haftada 2,000 kamı var. 2000 kam. Men 3000 deb qo'yibman. 2000 kam bor ekan charxlar. O plissoz рабочийmi? Mahmundaga. Plissoz рабочийmi? Plissoz. İşleydi? Qancha deysiz? Bo'ldi, 1000 so'm. 1000 so'mga beradi ekan. Neke chayka mashina. Dayar ishtövga dayar turadigan stollari bilan barliq komplegi bilan. Anjanda o'zingizdan motor qo'yilibdir. Nake. Buldagi ishlab turadigan dayar, biroq motor qo'yilibdir, hatto son ekan.
Pedali менен. Бул да чайка. Рабочий. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушундай. Мынакей Советтер Союзунун шкафы. Ушулар өтө прочный, чайнектери менен экен. Канча шкаф? 3000 сомго берет экен. Өтө сонун чакан үй бүлөгө коюп койсо болот, сервант. Мына кастрюль канча же? 1000 сомго берет экен. Эң керектүү буюм. Mana. Sizga ona katta aynek qancha kuzga? 800 so'm. Öte sonun ekan ha. Narxisi jo'nli aynek o'zichi? 300. Stalin'dan ha. Bir uyda öte bunday nima qilib turganda, ko'rkini chiqarib. Nakay palastar. Hurmatli ko'ruvchilar, biz mana telefon bilan сөйлөшөт edek. Nakay, shunday telefon menda dag'i bo'lgan. Shuni bilan сөйлөшүп, Moskva barjoq bilan сөйлөшкөн кездер bo'lgan o'shal chirda. Nakay eng birinchi tarixiy manta qozon. Chaynak o'ta son, cho'ng chaynak ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, bazar bitdi deb vokzalga chiqsam, bu yerda daha ko'p ekan, nakay. Stol kimdan ekan, stol? Hey, je stol qancha? Stol. Siznikimi? Je siz tartmayman. Stol qancha? 600 so'm ekan. Adam tartmaymiz ha. Koleskelar ham sizdanmi? Ha? Narxlari qancha? Buni o'ta sonun ekan, manej koleska. 800, 500 ming so'm. Sostenasiga qarab 800 dan 1000 so'mgacha. 500 dan boshlab 1000 so'mgacha ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, menakay mana yerda o'ta sonun narsa bor ekan. Menakay mashinani minib yurgan o'tirgan Atay Советтер Союз malda shunday bir chiqqan. Televizorga ulanadi bular. Shuni qadimgidek o'tirib, stolda qo'yib, mashinani qo'yib, televizorda yo'l to'g'ri chiqib turadi. Ha, shunday programmasida. Mashinani qadimgidek manyovrda, yo'lda yurib manyovrni o'rgansa bo'ladi. O'tda nervni tinchlantiruvchi bu yerda akvarium bor ekan. Svetilnik akvarium. Cho'ngi kishinasi ekan, 300 so'mday cho'ngini. O'tda sonun ekan, qo'yib qo'ysa, kechasi jandirib jatqanga yaxshi. Televizorlar, plisoslar bor ekan. Moshni. Buni qarab pilisos qancha va? 1000 so'mga beradi. Berishsiz barda qator va. 1000 dan ekan pilisos. Рабочий barda ishlaydi. Ishlab turgan pilisoslar 1000 so'mdan ekan. Nakay ayollarimizga chinig'i kojinniy sapochka ekan. Men sapojnik bo'lganima, bu bilem shu yumshoq koja. Ko'ringda? Koja ekan, teridan ekan. Ha? Bu yerda kazachok kovboylardan patinkasi bor ekan.
Onu men okunalık aziz dostum kiyet. Aziz dost, berde var ekan. Ake, Margılandın kavuşu, kavuş dep koyat. Plisas qanchacha? 2000 so'm. İşteydi ha? Küçü жақшыбы? Samsung. Mına ушинтип урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү Кызыл Кыянын Жайма базарынан, Орус базарынан болгон көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Өзүңүздөргө жаккан буюмдар болсо көрүп, ушул жерден келип алсаңыздар болот экен. Бул Кадамжайдын, астагфирулла, Кызыл Кыянын базарындагы Жайма базар.